Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amakuru ndetse mutega amatwi amakuru n'ibiganiro tubagezaho hose muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba dukubita mu gihugu cy'u Burundi. Ntago turi butinde rero, turagaruka ku makuru acicikana, amakuru yamaze kugenda azenguruka ku marezo sosiyo avuga ku kijyanye n'uburwayi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Biravugwa yuko ibitaro yararwariyemo Nyamuneka byamaze kugenda bihindurwa, yajyanywe ikitaraganya mu bitaro. Ibi ngibi bivugwa yuko byaba byaratewe nuko yaba yarahumanyijwe. Muraza kugenda mumenya byinshi muri aya makuru, ngira ngo twamaze kugenda tumenya ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ese ubuzima bwe buhagaze bute aka kanya. Turaza gukubitira muri CNDD FDD turebe ibyo bamaze kugenda batangaza, ndetse turebe n'umugabo bita Reverien Ndikuriyo ushobora kuba ari gushinzwa ibi byose ari we biri ku mutwe, nyuma yuko kandi uyu mugabo atorewe kuyobora CNDD FDD ku gahato. Perezida Evariste Ndayishimiye yamuhaye kuyobora CNDD FDD ku gahato, ndetse bituma uyu mugabo mu by'ukuri kugira ngo azabone umwanya kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi nk'uko yakomeje kugenda abitangaza mu bihe bitandukanye, mu by'ukuri bigaragara yuko yaba atagifite ayo mahirwe. Bivugwa yuko rero yaba yarakoresheje bamwe bari muri CNDD FDD ndetse n'abandi bari mu biro bya Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi, ubwo ni muri Ntare Rushatsi, ndetse kugira ngo arebe uburyo ubuzima bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri bwagenda bujya mu kaga, cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yuko ubuzima bwe bwasa naho bugera aho bumugora. Murabizi neza yuko bimeze nk'aho ari umuco kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi kugira ngo umuperezida ajye ku butegetsi asoze manda ze aveho amahoro. Ntago birakunda mu gihugu cy'u Burundi, iyo hatabaye kudeta perezida apfa akiri ku butegetsi. Ibyo byose rero nibikomeje kugenda bituma benshi mu basesenguzi bavuga yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye iyi ngoma agomba kuba ashaka kwiyamamariza ashobora kuzayisigaho agatwe. Munabyibuka mu mwaka wa 2015 urubyiruko rwo rwangaga yuko Petero Nkurunziza yiyamamaza kuyobora CNDD FDD inshuro ya gatatu. Urubyiruko rwirayi mu mihanda, ntabwo uyu mugabo ngo ni Petero Nkurunziza yigeze amara umwanya, nawe yahise yicwa, yarapfuye. Nubwo amakuru agaragaza yuko yabarishwe na bamwe mu bakadire bakomeye cyane muri CNDD FDD, ndetse n'uyu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari mu bashinzwa urupfu rw'uyu mugabo. Biravuga yuko rero uwo bita Denise Bucumu Nkurunziza yaba agiye kwihorera noneho Perezida Evariste Ndayishimiye. Angelina Ndayishimiye nawe akababara nk'uko uyu mugore umutambukanyi umuhisi Petero Nkurunziza nawe uburyo yababaye. Ibi rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri bitoroshye, ariko nanone indi ntambara yavutse hagati ya Angelina Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo ku bijyanye n'ibyaje gutangazwa ubwo mu by'ukuri ibi byose byari birimo biraba. Murabyibuka neza ubwo ikoraniro kaminuza ryari ririmo, uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo yaceje bikomeye cyane, cyangwa se yashimagije uwo bita Abagaza, avuga ati ibikorwa remezo byose igihugu cy'u Burundi gifite byose nibyo kubwabagaza. Ibitarashimishije habe na gato Angelina Ndayishimiye. Mu by'ukuri bivuga yuko rero yaba yaratangije intambara ikomeye cyane yo kugira ngo uyu mugabo yirukanwe muri aspect zose, cyangwa se mu nzego zose z'iki gihugu cy'u Burundi, yewe no muri CNDD FDD arebe yuko yakirukanwa. Rero bikavuga yuko uku guhigana kw'aba bantu babiri byaba ari byo birimo biragenda bituma n'ubundi na Perezida Evariste Ndayishimiye ari we urimo uragenda abigitambo. Biravugwa yuko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye ubuzima bwe bwaba buri mu kaga. Turakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru uko bukeye nuko bwije, turababwira uburyo ibintu bihagaze. Gusa ikiriho cyo mu makuru tugenda twakira namwe muri bibone ku mashusho, nuko mu by'ukuri ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora kuba buri habi, ndetse isaha n'isaha mwakumva ngo birarangiye. Mu byumve neza ibiri ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi, Nyamuneka ntago byoroshye habe na gatoya. U Burundi birasa naho bwagarutse mu myaka yahashize, nubwo intambara irimo iragaragara mu badede, nuko nanone indi ntambara ikomeye cyane yadutse mu gisirikare cy'u Burundi. Ubu igisirikare cy'u Burundi bararwanira kumarana kugezaho abasirikare b'igihugu. Murabizi neza ko hari abasirikare barwanye muri Somalia, abo ni bahawe imishahara yabo. Murabizi neza ko hari abasirikare barwanye muri Kongo, kugeza izi saha imiryango yabo nta kintu na kimwe irabona. Hari n'abagiye bagwa muri Kongo, ibiziga byabo ntibyataha ntibyagaruka mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero akaba ari byo bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse benshi banavuga yuko ariyo mpamvu yatumye uwo bita Prime Niyongabo asuzugura umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe yari amusabye kongera gusubiza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo ubwo 23 yari imaze kwikura mu mujyi wa Uvira. Uyu Prime Niyongabo yashatse kubyanga, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akoresha autorité ahabwa n'itegeko nshinga. Prime Niyongabo ngira ngo uno wari
umusimbura yari yamaze kugenda amenyekana. By the way, murabizi uwo bita yitwa Ndegeya Diomede, uyu nguyu ni Brigadier General, nawe ni umusirikare ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Harimo n'abandi basirikare bagiye bakomeye bose bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yaba arimo arategura kuba yabasimbuza uyu mugabo Prime Niyongabo. Ikindi kandi mubyibuke neza yuko iteka rya perezida ryemerera perezida guhindura umugaba mukuru w'ingabo mu by'akanya gato, mu gihe ashaka kugira aho ajya yemewe kuba yafata umugaba mukuru w'ingabo akamuhindura agashyiraho undi, kubera kwikanga kudeta yuko Prime Niyongabo mu by'ukuri yafatanya n'abasirikare bakomeye bakaba bakora kudeta. Ariko perezida Evariste Ndayishimiye iyo agiye kujya hanze y'igihugu mu by'ukuri Prime Niyongabo amwambura ubwo bubasha bwo kuyobora ingabo akaba yabihereza undi musirikare. Rero izi ni ntambara zikomeje kugenda zisa naho zigaragara mu badede, ariko nanone benshi bakavuga bati ntarirarenga umwaka wa 2027 uzagera habonetse byinshi. Ubwo byo ni ibibazo bya politike ndetse no gusubiranamo ko abadede n'abandi banyepolitike ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko ntago tuba tugarutse nanone ku kijyanye n'ubuzima bwite bw'abaturage, yaba imibereho myiza y'abaturage, yaba ubukungu butifashe neza, yaba ifungwa ry'imipaka, yaba ibibazo byugarije abaturage b'abarundi, iterambere rikeya. Ibyo byose nibyo byose bikomeje kugenda byirunda ku mutwe uyu mugabo Evariste Ndayishimiye, ndetse pressure ikomeye cyane akayiterwa nabo bafatanyije kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD. Abagabo barimo Agathon Rwasa, barimo Reverien Rufyiri, barimo uwo bita Ndikumana, uwo bita mu by'ukuri Ndikumana Faustin Ndikumana. Aba ni abagabo bamaze kugenda bahaguruka bagaragaza yuko mu by'ukuri iri shyaka rya CNDD-FDD batareka ngo rikomeze ryica igihugu ndetse rikomeze rigende ryoreka abaturage, mu gihe abarundi ubusanzwe ari abakozi. Ndetse amakuru ya anagaragaza yuko igihugu cy'u Burundi mbere y'igihumbi 1994 cyari igihugu mu by'ukuri kiri kure cyane, u Rwanda rwaricaraga rukiga. mu byumve neza, ahangaha umunyarwanda wabaga ateye imbere ashaka gukora ubucuruzi, yewe n'ushaka kujya kurya amafaranga yajyaga ku kiyaga Tanganyika i Bujumbura, ujya gukora ubucuruzi yajyaga i Bujumbura kujya kuzana ibicuruzwa. Murumva, mu byumve neza. Ariko izi saha biratangaje kubona ubutegetsi bw'abadede bugeze ku ngoma, ariko imyaka ikaba igiye kuba 6 Perezida Evariste Ndayishimiye ayoboye igihugu nta muhanda uri ku rwego rw'igihugu cyangwa se national road aramurika byibura ngo amurike agaragaze ko mu by'ukuri uwo muhanda wakozwe. Usibye n'umuhanda nta n'ikindi gikorwa remezo na kimwe turabona, usibye kujya kugaragara mu birombe by'amabuye y'agaciro agaragaza umwimbo wagiye uboneka, ndetse akomeza kugenda anizeza abaturage b'abarundi yuko ejo ari heza. Ariko mu by'ukuri bo bakitekereza mu mboni zabo bakabona yuko nta mpamvu yatuma n'ubundi batiheba. Ibibazo biracyari ibibazo kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, gusa ikiriho cyo nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we ubuzima bwe bwaba buri mu kaga mu buryo budasanzwe. Turaza kugenda tubamenyesha andi makuru avuga yuko babona yuko ari amyopi sociale y'iri shyaka riri ku butegetsi ari ryo rya CNDD-FDD. Mu by'ukuri iri shyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri ngo abariyoboye bakabaye barabaye abapasiteri, kuko nibyo badeservinga cyangwa se nibyo bashoboye cyane. Yaba abagabo barimo Reverien Ndikuriyo, yaba abagabo barimo General Evariste Ndayishimiye, ndetse yaba n'abagabo bigaragara yuko uyu mugabo bita Ndakugarika cyangwa se umwite mu by'ukuri umugabo w'incabwenge benshi babonagamo ikizere. Ariko nyamuneka ukabona yuko ibintu bitari buze kugenda byoroha. Turaza kugenda tureba kuri comment zitandukanye, by'umwihariko abanyepolitike bagiye bagaruka kuri iri koraniro kaminuza riteguwe ku munsi wo ku itariki ya 25, by'umwihariko ubwo iri shyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi rizaba ririmo riratora abayobozi bashya. Kandi mu by'ukuri muri iri koraniro kaminuza akaba ariho hazatangarizwa ugomba kuyobora uyu mugambwe CNDD-FDD, ndetse bikavuga yuko mu matora y'ibihumbi 2027 bagomba kuba babonye nanone ugomba guhagararira iki gihugu mu matora y'umukuru w'igihugu. Hari amakuru kandi akomeje kugenda avuga yuko ibi byose byaba birimo biragenda bikorwa ari mu buryo bwo kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye agaragaze yuko nta kibazo gisanzwe afitanye n'aba bagabo barimo Reverien Ndikuriyo, barimo Prime Niyongabo, ndetse barimo mu by'ukuri n'umugabo bita Ndakugarika. Mu by'ukuri abangaba rero akaba ari bo bagabo mu by'ukuri bigaragara yuko isaha n'isaha batakumva doctrine z'uyu mugabo. Turaza kugenda tureba ibyaje kugenda bitangazwa na Faustin Ndikumana, umwe mu bagabo mu by'ukuri b'incabwenge, ndetse no bita Gabriel Rufyiri. Aba bagabo mu by'ukuri iyo wumvise ibiganiro byabo wumva yuko abakeneye impinduka zikomeye cyane ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ndetse aba bagabo babayeho mu buzima bw'ubwoba kubwo kuba bakomeza kugenda bagaragaza intege nkeya za
CNDD FDD turaza kugenda tureba ibyo ari byo, aho bivuga yuko igihugu mu by'ukuri gishobora kuba kitabifuriza ineza. Nanone kandi turi buze kugenda tureba mu gisirikare cy'u Burundi, dukubitire ku mugabo bita Prime Niyongabo n'abahungu biwe bakomeje kugenda biyongera mu buryo budasanzwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Turebe ngo ingabo z'u Rwanda ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda barwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo byaba bihagaze bite. Tuza kugenda tureba kuri Pastor Denis Bucumuntu Nkurunziza. Uyu nguyu ni umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza, nawe bigaragara yuko haba harimo haragenda hagaragara ikintu cy'uburyarya bukomeye cyane burimo buragenda bugaragara hagati mu badede. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nyamuneka hamwe n'andi makuru agiye atandukanye mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bigende bibageraho umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Ku munsi w'ejo nibwo ikoraniro kaminuza cyangwa se ikoraniro rijejwe mu by'ukuri amasengesho cyangwa se biragaragara yuko abayobozi bakuru muri CNDD FDD bateguye umunsi w'amasengesho, iminsi 3 igomba kuba yaba iy'amasengesho by'umwihariko ku banyagihugu ndetse n'iri shyaka riri ku butegetsi. Ni byinshi byaje kugenda bitangazwa, yaba Reverien Ndikuriyo yaje kugenda ahabwa umwanya, yaba Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse nawe afite ibyo yaje kugenda atangaza, nyuma yuko kandi ari amakuru yari amaze iminsi acicikana agaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse binagaragara yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba ari kumuhigisha uruhindu. Ariko nanone bikavugwa yuko iki giterane cyangwa se iri huriro ryo gusengera uyu mugambwe uri ku butegetsi, mu by'ukuri bakavuga yuko byaba byaragiye biterwa nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba arimo arikeka yuko mu by'ukuri aba bagabo bashobora kuza kumuhinduka, akavuga ati reka duhure tumenye ngo aba bagabo baba batekereza ibiki, ese mu gihe twaba tukiri kumwe mu masengesho nk'aya ngaya bangirira umugambi mubi. Ariko benshi bakavuga yuko n'ubundi bitazakuraho gahunda nyamukuru aba bagabo bamaze kugenda bagaragaza, ndetse binavugwa yuko iri shyaka CNDD FDD riri ku butegetsi ririmo rirahabwa igihe gitoya, rishobora kuza gucikamo kabiri, cyane cyane yuko aba bagabo bariyoboye rwose bigaragara yuko bari mu bintu by'uburyarya. Reverien Ndikuriyo mu minsi yashize niwe wigaragarije ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'uburyo buyobowe mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane ku banyagihugu. Ndetse iyo dukomeje kugenda tureba ibyo ibwirizwa shingiro ritegeka ry'iki gihugu cy'u Burundi, nk'uko bigaragara ati nta ukwiye kuba yakaba ari mu gihugu adafite aho aryama, adafite education, adafite sante, adafite ibyo byose nyine byangombwa mu buzima bwa muntu. Ariko nyamuneka ntago bibuza kugenda bigaragaza yuko muri iki gihugu cy'u Burundi harimo n'abaturage batakibasha kuba bakigondera ibyo barya. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, dukubitire nanone hariya Igitega tubabwira amakuru azindutse ndetse n'ibindi byose bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko muri iri shyaka CNDD FDD. Nibyo rero bidatinze, reka turebe ngo ku munsi w'ejo hateguwe mu by'ukuri ikoraniro mu by'ukuri byo gusengera cyangwa se amasengesho yo gusengera umugambwe CNDD FDD. Bikavuga yuko aya masengesho yateguwe na nyanicubahiro cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko nari mbivuze nashyizeho cyiza umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi. Aya masengesho rero yayateguye, benshi baravuga bati afite ubwoba bukomeye cyane bw'uko aba bagabo bo muri CNDD FDD bashobora kuzamuhinduka, ariko yabikoze mu buryo bwo kugira ngo abatestinge arebe n'imitekerereze yabo ku makuru yari amaze iminsi acicikana agaragaza yuko mu by'ukuri aba bagabo baba batari kuvuga rumwe. Ariko n'ubundi bikagaragaza yuko muri iyi nama iteganyijwe cyangwa se ikoraniro kaminuza rizaba ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, n'ubundi ahangaha bizarangira hamenyekanye ngo ninde ugiye kuyobora iri shyaka rya CNDD FDD, cyangwa se ninde ugomba kuzaba kandida perezida mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Aya matora rero ateganyijwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri bizagerayo harimo haravugwa menshi, kuko izi saha amakuru dukomeza kugenda twakira nuko muri CNDD FDD mu by'ukuri bisa naho byamaze kugenda bihinduka. Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi aherutse kujya muri presidence
ndetse atonganya bamwe mu bakozi ababwira ati njye ntabwo njya nkorana n'abakeza abami babiri. Ibyo yabivuze kubera yuko hari amakuru akomeye agenda yakira avuga yuko mu biro byiwe haba harimo ingero ebyiri z'abantu, harimo abashyigikiye umugabo Reverien Ndikuriyo usanzwe ayobora iri shyaka rya CNDD-FDD, ndetse harimo n'abagaragariza uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yuko mu by'ukuri ngo baba bari kumwe nawe, ariko nyamuneka ibingibi uyu mukuru w'igihugu akaba akomeje kugenda abikora kugira ngo amaking sure yuko mu by'ukuri aba bagabo baba bakiri kumwe. Ariko n'ubundi biravugwa yuko umugambi wamaze kugenda upangwa, Reverien Ndikuriyo agomba gukora ishyaka kandi yamaze kugenda yigarurira imitima y'urubyiruko rw'imbonerakure ndetse n'izindi ncabwenge zigaragaza yuko mu by'ukuri zikeneye impinduka. Ariko ikintu gitangaje nuko abaturage b'abarundi benshi mu by'ukuri batumva uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yuko mu by'ukuri ngo nawe asanzwe ari umudede. Bavuga bati dukeneye irindi shyaka rya politike rishobora kuba ryaza rikagira ibyo rikora, rigakora amavugurura, rigakora impinduka, ubuzima bw'abaturage bukongera bukagaruka ndetse n'igihugu kikabona iterambere, atari ibyo kuvuga ngo barahora mu birori bidafite gahunda barashima Imana n'ibyo, ariko Imana bashima mu by'ukuri badakora ibyo, nanone bikaba ikindi kibazo gikomeye cyane. Benshi bakavuga bati iri shyaka ryakaba ari ishyaka ry'abapastori, kuko mu by'ukuri bose bagaragara nk'abihaye Imana kuruta uko bayobora igihugu. Ibi rero akaba ari byo bikomeje kugenda bituma benshi bavuga bati nyamuneka abavandimwe b'abashinga nahe bafite akaga gakomeye cyane, abavandimwe b'abashinga nahe bazatabarwa nande, ko ishyaka riri ku butegetsi ari ishyaka ry'abapasiteri ndetse n'abihaye Imana. Ese abaturage b'abarundi bizagenda bite? Ndetse nanone amakuru yandi tuba tugomba kugenda tugarukaho ni mu gisirikare cy'u Burundi. Twamaze kugenda adutohoza amakuru akomeza kugenda avugwa. Ni ku munsi w'ejo bita Prime Niyongabo mu by'ukuri afite ibyo yaje kugenda atangaza, ndetse mu itangazo rikomeye cyane uyu mugabo yagiye asohora yagaragaje yuko mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi cyaba gikeneye amavugurura, ndetse asaba umukuru w'igihugu yuko agomba gukora ibishoboka byose agafasha ingabo n'ubuzima zibayemo, by'umwihariko ingabo zagiye gutabara aho rukomeye ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ababwira bimwe mu bibazo bagiye bafite. Hari amakuru rero avuga yuko rekiritoma zirimo ziragenda ziba hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abashaka kwitabira kujya mu gisirikare by'umwihariko bagomba kuba aba ofisiye. Biravugwa yuko ubu ku masite atandukanye mu gihugu cy'u Burundi rwose urubyiruko rurimo rurajya kwiyandikisha kugira ngo bajoininge igisirikare, ariko amakuru twakira nuko n'ubundi batari kubona abasirikare kubera amahitamo y'abadede. Hari amakuru avuga yuko rero abasirikare bo Burundi barwanye muri Somalia muri misiyo y'umuryango w'abibumbye batigeze bahabwa imishahara yabo. Si ibyo kandi hari andi makuru avuga yuko n'abasirikare bajya muri Kongo by'umwihariko abafite imiryango yabo ikomeza kugenda igaragaza yuko mu by'ukuri ibiziga byabo cyangwa se abasirikare bagerageje kugwa ku butaka bwa Kongo badacyurwa ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Ibyo rero akaba ari bimwe mu bigaragaza yuko abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ubutegetsi bw'abadede mu by'ukuri bukomeje kugenda busa naho bubarambira. Nanone kandi abasirikare bakomeje kugenda batorokera hirya no hino ku isi, ngira ngo duheretse kubabwira uburyo bakomeje guhungira mu bihugu birimo Katari ndetse na za Dubai. Aho hose niko abasirikare b'abarundi bakomeje kugenda bahunga. Ikindi kandi bikavugwa yuko hari abakomeje kumenengana mu mashyamba y'igihugu cya Kongo, ariko nyamuneka abincabwenge basanzwe bafite imiryango ikomeye cyane barimo barajya mu bihugu nka za Canada. Gusa impungenge zisigaye ni ukumenya ngo imiryango yabo basize ibaye hite, ese yaba irimo irabona ibyibanze. Turaza kugaruka nanone kandi tubabwire